Polisi eye bulambuli wuye inaime bwa muyigo gw'omwibi olulango gwe baliko banga ni Joel na Misi ono baberenga bamwidi bwa mwibi bwa bwibi aye butika yamaze yayimbiramu n'ogwo obutemo kuba bali kukobanga bwe yagire n'ajja kwolera namuhako obudulizi ati mwibi Richard Wodulo yamufumita ekiso agali kuvuga bulambuli galiko banga na Misi yabairabwa mukunwa olwayaga inono yamufumita ekiso yabonalanga mbutuufu asazibwa mu mutima yamuleka tagwire gansi bataka nababwe inengo nagemye ebigere ali kuyanda yando okuketerera obuketerero kwa UNESCO omwogezi wa polisi mdikeleze cha Elgon SP Rogers Taitika abika kaisa yakati kituufu baina imebwa muyigo Chikoebwa nti na Misi Rogers yalumiriza ono dimu ku misango yali aibye mwani era yatwalibwa mu ituda yasibwa ono lwamaze ekibonereza ekyo kubwayo chikoebwa nti yaigwirewo mpalana inaibawera okumaliriza nga amweteze yamufumita ebiso ebikolebwa okuboneka nga byamutwire mu bulamu bw'ensi eno tulijja maiso okuboneka nga tumunonya abenga avunizibwa aje maiso nowere nemba n'omusango gw'okutugumbula mulinaanaawe Kibino